मरुइब पाव लेबाग असगी अपुनबगी सक्तम सागतपदा एनसीसी ना अचौबा थौदांग लौई हाइना मणिपुरी गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्ला ना फोंदोखरे मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी ओइरंबा ओ नबकिशोर था अहुंगी मतुंगदा थबक्तगी पोथाजरगे हाइना चे पिशिनखरे अमदी उजरा लाख अमा थानब पांदमगा लोइना फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट वन महोत्सव पांथोकपा हौखरे खुरुमजरी मीडिंग ताबिरब सिंह ताराम नौसरी पाव संदोक न पिजरी लेबाग असगी अपुनबगी सक्तम सागतपदा एनसीसी ना अचौबा थौदांग लौरी हाइना मणिपुरी गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्ला ना फोंदोखरे वाफम असि ngasi humphumanga suba manipur girls independent company na sinduna ncc imphal gi hall da pangthokiba numit tarani chupna pangthokadaba annual training program ama hawdokpada governor na phongdokhibani ngasi gi thoram adu da humphumanga manipur girls independent company gi commanding officer lieutenant colonel sn thakur su saruk yakhi governor na makha tana phongdokhibada matam amada school college singda ncc yawba haibasi tawdaba yadraba orami NCC na lebaga sigi apunbagi saktam sagatpada achoba mating pangduna lakli NCC yaubna Bharat ta leiriba tongan ba lol culture amadi punsi mahing sing hawalakliba tumgi naha singda khangan bada achoba mating oiri masina apunbagi saktam ama sagatpada achoba machak ama oigani haiki so many different tribes we should learn to know about them. When I came here as a governor, I'm still learning a lot about this beautiful state. Similarly, in India, we have a lot of diversity. Our unity in diversity is our strength. And we should maintain it. It is always my desire when we say nation before self, we should bring this spirit in our young. Manipur Sarkar की चीफ सेक्रेटरी ओइरंबा ओइनाम नबकिशोर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS तगी मसाना चाहिए से अक्टूबर की तांग 5 तगी पोथाजरगे हाइना ऑल इंडिया सर्विसेज दैट कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल लिस्टिंग अमगा जमापन यांखई निपान की रूल्स तरा हुमदोई क्लोज अनि की मखादा नोटिस पीखरे महांगना थबक तगी पोथाजरगे हाइरिबा से लनाई की ओइबा मरम गिनी हाइना ngasi महांगना मणिपुर सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की कमिश्नर विवेक कुमार देवांगन द पिशन की बार नोटिस अदु द पल्ली ngarang on nabkiशोर bu chief secretary की फम दगी लौथोक लगा स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग की डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पी की बामदी RR रश्मि IAS पुमहा की महुता चीफ सेक्रेटरी की फम हाप की ऑर्डर थोखरब मतुंग दंगसी महा की IAS फम थादोक की वारेब असि लौखिबनी अमरोमदा लेंगाक न चीफ सेक्रेटरी अमा खनबदा थोइदोकना नुंगाइतब तौदे थबकतगी पोथानब फिरेप लौबा लनाई ओइबा फिरेपनी हाइना चीफ सेक्रेटरी ओइरंबा हौजिकना स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग की डायरेक्टर जनरल ओइरिबा ओ नबकिशोर संजन थोंगद लेबा चीफ सेक्रेटरी की बंगलोदा पाउमी सिंग उनबदा फोंदोखरे महाकी मरमगा मरी लेना मियामना खोंजंग चंगसिन बिगनु हाइकी चीफ सेक्रेटरी की दी ताम हैना थोदोकपदि लेना दे अदु अयामबदि मखै माइ माइगे रिटायरमेंट फावबो अदुम थबक तोंनबा चीफ सेक्रेटरी सु जामना यावखि खुदमना हाइबदा एगी ममांगदा लेगिबा चीफ सेक्रेटरी PC Langkongwa retirement फाव थबक तौगी माइ ममांगदा लेगिबा चीफ सेक्रेटरी DS पोनिया मागी रिटायरमेंट फाव थबक तौगी अदुमाय तौना थोदोक मागी ताम हाइबदि लेते की साइड की इरांग तौबिगनु मणिपुर शांति होइना लेहनबिउ सरकार की तौरिबा थबक खुदिमकता अखोय प्रजा खुदिमकना कोऑपरेशन पीबीयु हाइना इदुमाय तौना हाइजागे अमरोमदा और नबकिशोर बु चीफ सेक्रेटरी की फमदगी लौथोखिबबु यानिंगदब फोंदोक्तुना ngarangdagi ningthaukhom kaithel da lamdam adugi miyam amadi kaithel phambi singna ngasisu khongjang changsinke tidim lambi fawba thingduna mi chathankhide ningthaukhom kaithel da wakan mifam sathakiba du da saruk yakhibi nupi amana phongdorakpada maitai macha ama bu chief secretary ki famdagi loktholaga mitop ta sinakhi ba habisi yaningde athuba matamda order handoktrabadi makha tana khongjang changsinkhigani haiki Maramaduna mito miran sa na
फम से अतोपना सिलक ओरमगसु अखोइना ngasi डिजिटेशन asi changsilam loi mahaki mawuta mitop miran chana sin bahai ba se akoi mitop tadi akoi manipur jontok pasungam ngamoi manipur mache tana kairak pagi khudam ni haina lawi Forest Department Manipur na ujara lak ama thana na bagi pandam galoina na Festival of Forest Humpunipan Suba Ban Mohotsav Thorom Manipur gi mafam sin batungna ngasidagi pangthokpa hokre Thorom asi Forest Minister T.S. Syam Kumar na Imphal East ki top singtha Yairipok amasung ningthau manai Laizing Singda hodokre Thorom adu the Principal Chief Conservator of Forest K Angami IGF RK Srivastava Additional Principal Conservator of Forest L Baite Susaruk Yake Mahiroi amadi khunja sing yauna punna uzara listing taret hena thaki Minister Syam Kumar na Mahosagi khal kairak panangasi lamdam asida aing asagi jang hengalokpa umang sing koktorak pana makhal kayagi chaitheng ngasi aikhoi da fangle aikhoi na masidagi section thorang lokhat hawdrabadi lakadori bamirol na hena awaba mayuk naragani haiki akoina dum anauba government ji lakpadagi hona koigi u thabasing gi ngasidi koigi loina mi jingi lala su hegale aduga umang koktogi awab ji khanarabena masa masa na su voluntarily dum ujre thare paksana forest department su support tawi mi jingi jikti akoina mo department na haida ko masa voluntarily koi uji thadaba yade koigi kenosi environment ngakta yade wakhanji koi loina karon tawre Forest Department Thobal Division na Humpunipan Suba Ban Mohotsav Thoronga Mari Lainana Thobal amasung Kakching District ki mafam tara tarukta ujara thaki DFO Thobal gi makhada Thobal Range Rural Development Association Sapam Gram Panchayat amadi Youth Forward Association Singtham galoina duna khusam na duna khongjong gi kheba singda ujara kayamarum thaki Thoramadu the Forest Minister T.S. Syam Kumar Chief Forest Conservator Mahendra Pratap DFO RK Amarjit Susaruk Yake Bisnupur District ki oina sungasi Pak Sanna Ujara Kayamarup Thakre Mapung Oiba Thorom Mini Secretariat Complex da Manipur Pollution Control Board ki Chairman L Radha Kishorna Athoi Bamithunglen Oiduna Ujara Kayamarum Thaduna Hodokhe District Forest Division Asinduna Pangthokiba Thorom aduda DC Bobby Waikhom Conservator of Forest Southern Circle KS Syam DFO L Debla SP Bisnupur Jogesh Chandra Hobijam Susaruk Yaki Ban Mohotsav Thoramasi Central Forest Division Susinduna Nomaijing Reserve Forest da ujara kayamrum thakre Joint Forest Management Androgi Volunteers Singaloinana Baruni Ching amadi Khalong gi mafam singda ujara lising ahum gi mathakta thakre Divisional Forest Officer Juri Bam Susinduna Paktak nana ujara thabagi thoram jiri gi mafam kya da pangthokre thoram da Chief Conservator of Forest S Dhananjoy Conservator of Forest Western Circle KH Brozendro Jiribam Forest Division ki DFO CH Ibomsa Jiribam Police ke Officer Singh CSO amadi Mahiroi Singh Susaruk Yaki Mohotsav ka mari lainana Forest Department ki Urban Forest Division na miyam da tongan makal gi ujara sing phangan kre Khoiramban gi samu makhong da pangthokiba thoramadu da DFO Urban TS Bimol Chandrana miyam da ujara sing paktak na thahanduna Honglakli ba ing asagi khalasi kharada oirabasu kanba ngamgadra haiba pandamda ujara sing asi miyam da yenthokpani haike akoi gi ban masop si gi pandam si makhada usar si koi public ta ye laga public na su lawri si thana lawani adu parjana tharaga department tharaga punamak manipur gi da maximum u holaga ai ngasai khalje khajitang ga su mateng pangani hai usar si free da parjada phangbani Numit asiga mari lainana Western Forest Division Tameng Longna Longmai Village Authority ka punasinduna Longmai Part 1 da ujara kaya thakre Chief Conservator of Forest Anurag Bajpai yaun official Gyanasruk Yaki Numit asiga mari lainana hana Moirang Kendru gi MLA oiramba Prithvi Rasna YED Moirang ga khusamnaduna ujara kaya thakre Fubala ground amadi Fubala Tinungai High School campus tasu numit asiga mari lainana Forest Division Bisnupur Sinduna ujara kaya thakre Thoramadu da Chief Conservator of Forest ke Angami yauna makok thongba Forest ke official ke anasaruk yaki Moirang Kendra gi MLA oibatanatana Chief Minister gi advisor su oiba P Sarachandra gi liching makhada Green Moirang Kendra haiba thimda Ban Mohotsav week ka mari lainana Omba Nuratel Garden ki changfam gi lambi gi nageta ujara kaya thaduna Ban Mohotsav ki thoram loishin khre Ban Mohotsav ki
थौरम अदुगा मरी लेनना ममांग दा पांगथोखिबा माहिरोई सिंगी लायेकपा चांगदमनबदा मकोक मथंग ताराबा सिंगदा सुमना मथुम येंथोखरे थौरम अदुदा मोयरांग म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन रोमी बला एसडीओ सुरकुमार न चिंबा मियोय क्याना सरुक याखी बिष्णुपुर केंद्र की मनुंग सनबा थिनुंगई लाई मनाई चिंखोंगदा श्री साथिया साई बाबा कैंपस तसु श्री साथिया साई बाबा ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना उजारा कया थाखी मोयरांग कॉलेज की एनएसएस सेल की वॉलंटियर क्या सरुक याखी नुमित असिगा मरी लेना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा उजारा लिस्टिंग तरारोम थाखरे उजारा थाबदुदा बीएसएफ एमडीसी जेएसी एएटीबी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मियोय क्या सरुक याखी टेक्नोपल फॉरेस्ट डिवीजन चांदेल नसुबन महोत्सव थौरम डिवीजन असि तोगान तोगान मफम तरा तरुकता पांगथोक्तुना उजारा लिस्टिंग तरा हेना थाखरे थौरम अदुदा रेंज असि डीएफओ गाइथाउलु थाइमई कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ईस्टर्न सर्कल डब्ल्यूआई स्कूल डिवीजन असि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सिंगसु सरुक याखी टेक्नोपल की एसपी डॉक्टर एस इबोमस्ताना लुसिंगदुना टेक्नोपल पुलिस पर्सनल सिंगल लोइनना पुलिस स्टेशन असि अकोइबदा उजारा कया थाखरे अमरोमदा मोरे की पुलिस आईबी की अकोइबदसु एसपी इबोमस्ताना लुसिंगदुना उजारा कया थाखी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर नॉर्दर्न फॉरेस्ट डिवीजन कांगपोकपीना नुमित असिगा मरी लेनना डीसी कांगपोकपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमदे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा उजारा लिस्टिंग तरा रोम थाखरे थौरमदुदा कांगपोकपी की डीसी टी रंजीत एडिशनल डीसी बालकृष्ण कुंठानिपन सुबह असम राइफल्स कांगपोकपी पुलिस अमदे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मकोक थोंबा ऑफिशियल क्या सरुक याखी फॉरेस्ट रेंज साइकुलना कुंठानिपान सुबह असम राइफल्स कुकी इन पीकेएसओ साइकुल यूथ क्लब नसु हुंफुनिपान सुबह बन महोत्सव थौरम पांगथोखरे कुंठानिपान सुबह असम राइफल्स की कैंपस अमदे साइकुल की अकोइबदा उजारा लिस्टिंग अमरम थाखरे यावलुप सिंह की अपुनबा कोऑर्डिनेशन कमिटी कोरकोम सेमखिबगी तरुक सुबह मपोक कुमोन जुलाई की निपान लाकपदा लमदम अस्ति की मियाम दया फपाउजल पिरकले कमिटी अस्ति कन्वेनर केएच पांबई जेरोल अमना यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन कया लाउथोक्तुना मालेमदा डीकोलोनाइजेशन की थौसिल थौरांग कया मथंग मथंग पाइखटख्रे मालेम की लोई चनबीरबा लैबाक सिंगबु मनिंग मखा तंबा पिथोकनाबा यूएन की जनरल असेंबली की 35 सुबह मिफमना चलिबा चाही लिस्टिंग अनिगा 13 दगिना लिस्टिंग अनिगा कुन अस्तिबु थर्ड इंटरनेशनल डिकेड फॉर दी इराडिकेशन ऑफ कोलोनियलिज्म हाइना लाउथोक्तुना मालेम की लैबाक सिनबा थुंगना मपुंग फाना चना हनबु होनरी अदुबु पुनम अस्तिगी तायोनबदा ब्रिटिश की लोइलम ओइरंबदगी निंखा तंबा फंगहौबता ngairiba इंडियाना मसिगी युमथंग नरिबा लैबाक मचासिंग थोइदोक हेंदोकना काश्मीर अमसुंग मणिपुर यावना वेशिया लमदम असिगी मियामबुदी ngasi फावबा नमथादुना थंबदगी हेंदोक्तुना लानमी थाजिनदुना ओट नैरी मियोइबगी हक खोंगाउनरी इंडियाना सथरकलिबा पॉलिसी असिनदे अखोइबु इसागी इरंदम असिदगी मयुम मकई फुक्तोकलगा लानजेनरबा मियोइ फुरुप अमा ओहेलकपगा लोइनना इंडिया रोमदगी लेप्तना थोमजिलकलिबा मिटोप सिंगा तोत्सिन यानसिनदुना इंडिया की रेशियल एसिमिलेशन की यागना संगसलकलिबा थौसिलसिदा अखोइगी फुरुपचा सिंग पुंगलुपलुपखिबा नतना अतै करिसु उरोय चिंगमी तमीगी अपुनबा सक्तम खाइबोक तानारकपा असि ताइसिनदुना तुंगदा लाकदबा पुवारीगी अपुनबा नुंगायफबा पुंसिरोल अमा थिमिनबा तंगाई फदबनी मसिगी महुता लमदम असिगी अचौबा थौदांग लौदुना लाखरबा मैतै सिंगी मरक्तसु मिचम दनतना एकाडमिशियन खरा फावबा अखोइगी पुवारी मुथतुना इंडिया की लेंगाक मपु सिंग सेंबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल आर्टिकल खरा नंगाक सेंबिद्रबदी इसाबु कंजबा ngamdoroi खनरकपा सिदी अचुंबु वखल नते हाइरी लमदम असिगी यलहौमी सिंगना इसागी सक्तम ngaktuna इरमदम असिगी असेंगबा खुनाई लैटाव रोल की लंबेलदा खुमांग चौसिन बंगम हाइबसी इसागी इरोमदोम हिंजबा निंखा तंबा लेंगाक अमा लिंगलबतदा ओथोकदबनी मसिगी दमक लमदम असिगी यावलुप सिंगी अपुनबा कोरकोमना लेप्तना निंगतम लांथेंग चथखिगनी हाइरी पाउगी मरक्तना तेंबा ब्रेम तलगजरी Panacea Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Panacea Coaching Center की ओजासिंगना एग्जाम की सेम साबा मतमदा सपोर्ट तौबिखि अमसुंग मतेंग यामना पांबिखि एग्जाम टिप्स रेगुलर मॉक टेस्ट सजेशंस अमसुंग स्टडी मटेरियल सिंग यामना जानखि क्लास 10 थागदबा सिंगना माइ पाकपा मकोक थोंबा ओइनबगिदमक्तदि Panacea सिंगना अमतंग हायबा कोचिंग सेंटर ने मियामना सेंटर सिदा थाजबा थंबि Saraswati Coaching Institute, Chingmerong, Pangangani, Karak, Imphal. Admission open for medical regular course for NEET UZ 2018. Class starts on 16 July 2017. Special features: supply of study material from Empower New Delhi. Special concession of meritorious, physically challenged and ex-session students. Special concession for those students who secured 400 marks and above in NEET 2017.
Combined tutorial for CBSE. Admission open. Third batch class 12 CBSE 6 months foundation course. Second batch class 11 CBSE 6 months foundation course. Second batch class 9 and 10 CBSE 6 months foundation course. Class starting from 6 July 2017. Class 12 CBSE 6 months foundation cum exam preparatory course for private candidate. For details contact Combined Tutorial Office Sagulban Morang Lerak Machin Bus Parking. Ladies Fitness World, Keshambat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo ina hangdok chaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomgi convenient oiba khudong chaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu. Bhai Gurudas Group of Institutions Sangarur Punjab na students khudima ki imagination ki path discover tawbagi mathakta knowledge ki importance matik chana pi bamafam ni. Education piba khatang natna hayengi yumbiro putokwa institute ni. Amukana taram nung chari makataba pao. Tha sigi tara tareta lebaga sigi anoba president amakhana nabagi mikhalda NDA gi nominee oiriba Ramnath Kovinat ngasi Imphal da mahaki campaign gi damak thunglakre. Imphal airport da BJP Manipur Pradesh ki president su oiriba Rajya Sabha gi MP KH Babananda Works Minister TS Biswajina Lusingduna BJP gi workers singna harau taram okay. Ramnath ki khongchada sida National General Secretary Ram Madhav Suloi na rakhi. Classic Grande da BJP ki MLA singa unaraba matung Imphal thadokre. Manipur ki higher secondary school sing miyam na thajagadaba thakta semgalagani mahiroi sing gi demand gi matung ina TZ school da sit hengatlagani haina Education Minister TS Radhyasyam na phongdokre. Wafam asi tha sigi tang manga da sit tara khaki form thana na bokonabada mahiroi Samaga Yankairom lakpadagi wathok oiduna leiriba TZ higher secondary school gi phibam jengsinbaga loirana minister na phongdokibani. Ngasi school yengsinbagi khongchada duda Education S ki director Kiran Kumar amadi atai makok thamba official sing susaruk yakhe. TZ school asi Manipur gi government school singi leptana mingchat purakpa khwaidagi faba school ni school asida mahi tamningba masing yamna leiri haiba government asina khangbadagi seat capacity hengatna bawarep laure haina minister na phongdoki. Government schools adu oibana TZ da demand yam leibse parents singa koi khanaraga masisra khara satra singsi like sufaba aduga tamjaningba lair mung soiba aduma satra sing khra si koi sira yaragadi extra effort ka tawraga awar pakra hapsin laga infrastructure ka guma kai guma leiba singsi amsi poche da hapsin laga koi ming sanba yabra haina mayamgi apamba adu dakar leiba pama khakten tan dakar need based da madu tawgena koi ngasi si akoi gi principal vice principal director education S mayam koi khana bani. Education Minister TS Radhesha Mamadi Parliamentary Secretary S Subhas Chandra Bu okpagi thoramama Imphal College ta pangthokre. Thoramaduda College asigi Principal Dr. NG Ibotombi amadi atopa college ki professor kya susaruk yakhi. Oja singna hoji sarkar ki college singda full time principal thambina ba amadi oja singi promotion matam sa na pibina ba Education Minister ki pungning chingshinkhi. Hawaibam Nilamani Ningsing Mana Chahesti Oina Theatre Ramadi Film Gilamda Tabak Tauribi Laimayo Mina Kumari Devi da Kusinakre. Ngasti Rumal Theatre Gi Humpudra Subamapo Kumon Numita Sel Oina Lupalesting Tara Yauba Ningsing Mana Kusinake Rumal Theatre da Pangthokiba Thoramadu da JN Dance Academy Gi Director L Opendro Rumal Theatre Gi Chairman K Heramani Susaruk Yake L Opendro Sarmana Lamdam Astigi Theatre Hana Pakthok Chauthok na ba Atai Artisting da Sukhangan Bamathok Tai Haiki. Thongzu Kendragi Ichawgi Awaba Mayok Nariba Miyam Gidama Gari de Leba SD Industries na Puthopa Loktak Water Storage Tank Chama Madi All Manipur Skill Development Entrepreneur Union na Chengbek Nimfu Amadi Chana Thakna Polam Singasi Works Minister Biswajit Kusinakri Minister Biswajit na SD Industries Amadi All Manipur Skill Development Entrepreneur Union Bu Thagat Pafongdoki समाज दा कोई पुन्ना हिमिने बा हबसि दरकार लै अपाइबा पाइदबा फजबा थीबा पुनम कोई संसार लेमिने अदबु कनागुमा अमना अवरवा बतारको मतमदा अखोइना जोंथोकाना कोई खरदा वर्सु अखोइना तौबिगनी हाइबगी वखलमा सेलगा ngasiगी लोकताक इंडस्ट्री न तोरको जे मसी यामना चौबा अखोगी कनो अमनी खोगी मुखोगी थौरांग थौसिल अदुगु मखोई वखंदा पुलकपदुने आइने एप्रिशिएट तौनिंगी जे अखोगी मटेरियल दुगी वफम नतबा Business Excellence Group ki Maikai Dagisu Thongzu Ken Ragi Miyam Gidamak Sana Thakna Polam Singh Minister Biswajit Kusinaki
Thobal District ki ichaw na awawan ng laba kunjas tingda District Administration na tengbang gi polam singyan thokre. District STG Additional DC Uriba Dr. Mayeng Wambito, SDC Headquarter Dr. Imran Khan na luchingba mihut kangbu amana sana thangna ba polam yan thokpagaloy na LED lamp yang kay humdoy 10 yang kay mari Thobal Subdivision amasung Lilong Subdivision gi manung da leiriba ichaw na sokal laba imung lising taruk chahum Humpuma panda yentoki Health Department PHED amadi IFCD ga khusam naduna health camp humpu hauzik fawda pangthokre thaknaba afaba ising yenthokpaga loinana ising sengtoknaba chlorine tablet amasung physically na chingbasu fangankre hairi CIC Lilong Haurebi amasung All Manipur Muslim Development Committee na sinduna isaw na awaba taraba Lilong chingkhamgi akoibada leiba miyam gidamak lem na line wiki mama singkham makhalekai da pangthokre Torban Khetri Lekai Gram Panchayat ki Ward number 4 de leba singjamai wangma Khetri Lekai Thongkhong lambi gi ichawna sogal laba singda chara thakna polam kaya yenthokre Hangang Kendra gi manung sanne leba larik yengbam makha Lekai Fair Price of number kuntra mathoida National Food Security Act ki April thagi cheng sing sobasti ki azen nirmala gi khuthangda miyam da lem ni yenthokre imung chani ga humpudra tareta mioi amamam gi kilo manga gi changda fangankre Kakching District ki manung channa Kakching Wairi Awang Lokol Mantak amasung Lausi Lokol gi Lopari Chamri Rom ising tapna thumjilakli Kakching Wairi Awang Lokol Development Committee gi Secretary M Zoina Manipur government na hiram masida mijeng changbiu haina phongdoragli Nambol Subdivision ki manung da leiba ichaw na sokhal laba mafam singda Nambol gi SDO Stage Bobona sana thakna polam kaya yenthokre khongchada duda SDC Oinam Zior Rahman amadi staff singsu loinakhi Luang Air Services and Cargo Private Limited July Taragani Toydagi Horagani Hairi Ngasi Segara Leba Agency SC Office the Pangtopa Paugi Mipamada Director Maistam Ratan Kumarna Company SC Gujarat ki Surat Leba Ventura Air Connection ga Puna Pakat Minagadabani Ahan Boina Pochai Puba Cargo Service Hauraba Matung Agas Loyakpa Sarukta Passenger Service Horagani Haiki Handaki Class 10 exam da Mai Paklaklaba SDJM Higher Secondary School gi Mairoi Singh Manamathum Piduna Pungning Thogat Kre Kangabam Lekai Community Hall da Pangthokiba Thoramadu da Sagolban Kendri MLA RK Imo School Sigi Principal Oiramba H Razen Dr. N Ziten Professor CS Pisak School Sigi Principal K Dhirendra Susaruk Yaki MLA RK Imo na Mahi Masing Tamlingai Matam da Pressure Tobidaba Mairoi Singh adugi apamba khangdok piduna maduda lamjing lamtak piraga punana bohona bigadabani haiki Paugi Marathana Timba Bem Tangluzari. City Swara Jinga. Ture. Kali no tu teacher. Much kali gobzo. City Yoshi ni hai. Masigi Yoshi Tata Tiskoni ne. Adudi Sanagi Mohut yang na sinbi amdre. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba Haksang sok tharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule Saiji TMT bar ase latest German technology season aduna state of art factory Guwahati na puthok chabani masigi bar ase hanba sungdokpa product oibana colin zade taken day mapamil kali amadi amaga phajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawraba makhalgi TMT bar ne Saiji TMT bar Amukana taranok chari makhataba pau Nambol Municipal Council ki chairperson amade Nambol Traffic Police ki officials sing yauna ngasi Nambol kaithel gi akoibada service tawriba gari sing gi manungda register tawraba gari sing sak khangdok naba gari sing da sticker napkre lagleba July 10 fawbu gi manungda register tawduna sticker sinapiu haina chairperson basantana phongdokhi Haigumba madu adugi ta kungi manungda register tawduna haribo logo si nafam da tholagadi akoina angomba lebenda akogi rule gi matungina Akogi Nambol usi traffic
हाइबा अखोगी अंगम थाक्ता मखोगी पॉलिसी लौरगा अखोई अंगम लेवल अखोगी गवर्नमेंट तक्सेलगनी हाइदुना अखोई नंबोल मुस्लिम काउंसिल माइकेदगी हन्ना थमजरी सत्खिबा तांग तरुकी नुमिदांग दान तखेलंबम गंभीर कौबा नुंगु अवांग लेकाई दिगी मियोय अस्तिगी दुकान थोंग हांगदोखलगा नोंगमै चिंगदोलदा सेल मोबाइल अमदि रिचार्ज न चिंगबा पुख्रबा मतुंगदा नुंगु लितान मनाक्ता मखुत पुलगा तुरेल थादरंबा थवोंगबु यानिंगदबा फोंगतोक्तुना ngasi नुंगु अवांग लेकाईदा लमदम अदोंगी मियामना वाकन मिफम चथखरे मरी लेनबा सिंगना चेनबा मियोय सिंग फादुना चराक पीद्रबदी अकनबा खोंजंग चंगसिनबा वारेप लौखरे नोंपोक सेकमाइदा ngasi कम्युनिटी पॉलिसी सिंगे प्रोग्राम अमा पांगथोखरे थोरमदुदा यारिपोक की एसडीपीओ शहीद अब्दुल समद नोंपोक सेकमाइगी ओसी ब्रांडोंग किलोंग काउंसिलर सिंह अमदी क्लब की मियोय कियाना सरुक याखी खुंदोंग बम ओंबी चंदोलई कौबी चही निफु तरुकलोम सुरबी सेकमाई न्यू मार्केट तगी नुपी एमा खोयरंबन कैथल नगारांग पोचै टिकपा चखिबदगी हंजलक्त्रे नुपी असि फुट मंगा वांगी मसानोय ममाई सांगी कनागुमना माकु थेंगनाबिरबदी माकी मपुरोयबा खुंदोंग बम हेमंता नत्रगा मनांग नकपा पुलिस स्टेशन दा पाउपिबियु हाइरी मोरेदा टेक्नोपल पुलिस न सथबा ड्राइव ता ड्रग योन बनी हाइबा नुपीएनी याउना मियोय मरी डबली UY टेबलेट चनीगा निफु अतई अतोपा टेबलेट चहुमगा अनि अमदी हेरोइन ग्राम पाउडर ग्राम खरा लोइना फारे हाइरी हौजिक सानाबगी पाउ लौबिरसी ngasi sanabagi pauda Singapore da chathariba Asian Youth Climbing Championship ta India gi mohut sinduna saruk yariba maibam jingkhai nganba speed event ta gold medal lore sports climbing asi lisingani ga kunda Tokyo da pangthok kadoriba Olympic Games ta medal event ama oina yawgadaba maramna Manipur da gi gold launana ba akan bathabak lokhalibani Asian Championship asi da jingkhai nganbana gold medal lorok pasina state asi gi sanaroi singna Tokyo Olympic ta medal lobgi asa wanglakli All Manipur Football Association Sinduna Polo Ground Maning da Leba All Manipur Sports Association की conference hall da numit nini gi oiba match commissioner amadi referee SSR gi course hayeng ayuk pung 8 makhai da pangthok lagani association asigi head of the referee H Dadop Chandrana pangthok kadoriba course asigi instructor oigani haidi Supreme Court na mamang chahi July gi 19 da pass tawkiba order gi matungina Manipur Cricket Association bu Board of Control for Cricket in India ki full member ama oina lauthoki amade Supreme Court na hawkiba Committee of Administrators singna semkiba BCCI gi sana kanglon gi matungina State Cricket Association kudimang na masa gi Apex Council amam semgodabani hairi maramasina councilor ama khannabagi dama club na traga association dagi member amagi maming aduga sanaroi singi association sembagi dama retired tawraba sanaroi ani gi maming tha si tang nipan gi nungthil pung ani dagi manga fawgi manungda luwang sangbam da leba Manipur Cricket Association da pisin gadabani hairi makha taba sanabagi paw boyai ning thousand dagi phangbigani All India Football Federation na India gi apapa coaching putoktuna football masana hena sakol hanabagi pandamda dongan ba category singi certificate coaching pangtoktuna lagli masigi sarukama oina All Manipur Football Association na sinduna tha sigi tang manga dagi nupi ahum amadi Nagaland state yauna punna miyoi kulum doina saruk yaduna ani suba phase gi oina numit manga ni pangthokliba AIFFD license certificate course ki ngasi humni sanba numit ki ayuki session da practical exam theory class oina what does maths related means communication amadi nungtilgi session da practical exam sing AFCA license holder amadi NIS football course L Sauna Mamutana tambi tapiki pangthokliba course asida saruk yariba Bharat ki sangnareba footballer ISL football sanaroi amadi hojik Manipur gi itihas da ahanbo oina hero ailik ta saruk yagadoriba Neroka football club gi sanaroi Lalit Thapa amadi TI Sarana pangthokliba course asida khongtarapagi maram phongdorokibada future daina coach mu wargati aina Manipur gi iramdam disi player afaba kayama aina simgat sapang amnaba adugi asada su aina tawjaribini adu aina hujik G license course ya isina I give future plan have the after footballing aina sanaba career lower matungda aina kari tawgudege aina khamjaba khara takpa tambado yadre ana AFM na hire amna license tawde yadena I license honori after
my career, playing career, I would like to start my coaching career. Ado hojik aina di license story je aigi adom future plan ne aigi je coach ama oiraga adui mathakta aigi backup plan ne have the footballer di akoi long term kano nate career nate akoi shock ki banatraga akoi chahi limit le 35 maximum 40 adu chana lower matung da akoi up to like graduation MA kai tong amdam ni na akoi si backup plan so ne aduga football ju improve tawna ba akoi na angamba mateng pangna ba dugi khallaga future gi coach afaba moina ba up to a license tower matung pro sal matung da adugi planning tawjabane aduga karna su thabak kumba kanogi player go gi yam kanna PV daba khara piradi adum akhoi su phagadobne hauji Guwahati Kolkata loina AG kari kara any afaba player India ma sana da moi tari nipan kanona kaure adu achauba khallaga moi di satpa yam na moi gi life to easy oi adum Manipur da ju kitang sigum change se puhaninge thank you. Swimming Federation of India gi ming makhada tha sitang ahum dagi Maharashtra gi Shivaji Chhatrapati Sports Complex swimming pool Balwadi Pune da Bharat ki tongan ba unique kuntra mathoi dagi nupa amadi nupi swimmer water polo sanaroi sanipan romna saru yaduna event marifuda athoi ahen tanaduna satharakhiba nifumari suba Glenmark Junior National Aquatic Championship ki overall team champion Karnataka na point songa yakaripan phangduna oikhre Maharashtra amadi Tamil Nadu na anisuba amadi ahumsu position takhe Karnataka na nupamasa gi team champion amadi Maharashtra na nupi gi team champion oikhe water polo masana gi nupamasa gi da Bengal Maharashtra amadi Kerala na ahan bani suba amadi ahumsuba takhe nupi masagi pangthokibada Bengal Karnataka amadi Maharashtra na ahan bani suba amadi ahumsuba takhe pangthokiba championship aduda anobu record kumanga thamkhe UBSA Mantak Amadi ARCFF Team A Ahanba Kapam Development Club Invitation Football Tournament ki semi-final sangkre Kapam Development Club Kapam na Sinduna Mamang Thagitang Kulhumdiri Team Kuntrana Group Ani Thongna Khaidokuna Kapam Playground da Sathariba Ahanba Kapam Development Club Invitation Football Tournament ki ngasi sanakiba Ahanba quarter final match da UBSA Mantak na Kings 11 bu goal ama sinoda mighty bipiduna semi-final sangkibani tournament asigi anisuba quarter final match ki sanakibada ARCFF team A na New Wangpuren bu goal Nepal ahum da mighty bipiduna semi-final sangkre Thagachari boyaning thousam housing asin hong magi oiba ing asagi pau amuk lagbirasi Ngasigi oikiba ay ngasagi pauda ICAR lamang patki perpapawgi matungina ngasigi kwaidgi sakiba Celsius degree kuntare dasmik mga kwaidgi ingba Celsius degree kun matoi dasmik daruk Nushiti yawi sing manil gisang ayukta sa marfu taratret nutilda sa marfu mapal oike Nasigi nung suki pagisang kun mga dasmik ama millimeter ni. Hershilak pada marui papaw amuka na lobirasi. Leibagas tigi apun magisaktam sagat pada NCC na ajoba thodang lori hai na Manipuri Governor Dr. Nazma Heptula na phongdokre. Manipur ki Chief Secretary Oiramba or Nabakishore tha ahongi matungda thabak tagi potha zarge hai na che pishin kre tamadi uzara lak ama thana na pandam galoi na Festival of Forest ban mosa pangthokpa hokre ISTP na pizza pau matang asida lezere mideng tabire sing bomuka na krumjari